Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Manusnam daki lagbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi na kabenda ka NEET. Ringkat pagkapertai Berokaway ka All Meghalaya Domestic Workers Union kaba long ka Shatri jang ki rew kantai ki baju em kama jakpo ha ka batrai ha ki yeng brew ha ka khan rew ter ujilio arja pan rew ka la rakhi ya ka International Domestic Workers Day ha ka je akran bikrap thai ko por ka Vice President jo ka Union ka kong Elbina Mary Nongklau le thu pa ka All Meghalaya Domestic Workers Union ka pa pe ya ka ha ka miat jang ki nong tre yeng brew ka ju yo ujor ya ki jingsha nyo ben jang ki rew kantai ki batrai ha ki yeng brew namar baki day ki bom dan ka jinglang jing start kala kenturu ikriu kan thai ki batrai haki yeng brio makin wan chakmat ban register bat ka union khnang ban dubla ban yarat haba ki mat yeginu ginu ki jing e kala thu ba ka union kala terwaru ya ka dor bathamai ta ka bapen mi ya ka wage card ka babu ya ka dor bathamai kat kum ka jingya jung ka por namar ka jing ki dor jing ki marba mardi hayo hahan Meghalaya Domestic Workers Union dia ci ketia chawangan sedang kumhakan kasih tiap pakai kasih buron juni ke International Domestic Workers Day hakabangi ke borok dengan kepertai de shua buat sedang ya ke kabangan keren napa abakan ai ke wish ya paro kibat training boleh Happy International Domestic Workers Day de kumbangi tiap mata kasih idon ke team hakaba yang ke decent work and gender justice and social protection for the millions of informal workers who sustain the care economy. They have kindiat lagani pai shaka gender justice borong isu thuma kade kahok kajian kat kejinyo borong ringkat lah kajilong shenlang ni ha kajilong kenthe. They borong bangyo benta lah kalong ke lang salang kejinyo benta ha kapuli puthi ne ha kam kajam ne ha ka kiwi kiliang ha kajinya raya ke lang salang Kamslam niju nisham baki kentay ki kamsha ben baki kamsha banben baki kam yo kajinduna hakaliang kapule kaputi ne hakakamai kaji Henry ka gender justice kami syakman ban karuan ban aya kata kajinya ringkat hakaba undum-dum kono kajing tausiya lah kai kita ni kisah Henry kaju kau hamu di beliau apa yang salah Henry habang ni pai umata kasih mengir kia kasih jom orang play pelai beliau habang ni pai syakal yang jemi di pelai beliau cipun kirim kentai ki hajar kidai kilong yen ki bangi em dah tadi kabang yen kabang pelai beliau nimi nalai yen bangi lek bentrai haki bepat ki yen kisah jom beliau hakaba maki kiyo banmi banle trai syak kam jam ki baget benda ini semua kumbangi kumide kita ki benta di bangi yo bentalang hakaba ni rob ni penrai ya ki emlang kasalang ya kari pak tajak penri di parok kowe ini semua kumbang kade ka hok ini bangi yo ya kata ceriko waktu juru video ya kata justice hakaba nindan kacingsingan hakajakat trai kajakat kata kajungi minyak kahok bah bang gile bangi tray nindon kajing solusian balada dan kahok kebayada ini kira habang ngipet ka hadu mata kesini le se ki kentai ki kena long kebe ki balai tray mata kidang yo pun di harasnan hapo ka jakat tray ka jakat na kajungi kumbangan soal nusa hakade kayo balada mo nilayo I ka puwar kumno iwe ilong kebe di bala hakatu gediam daki khat laisna Henry kadang-wan ka jingja hakaba ilashamnya hakatu baye kasam wat ya ikun la dir ilen mo bain IT bayi sumpu ba ilashamnya ba itu ikun itrekam Henry ke ba perlong kisha banyong ben kato kalalong ka sexual harassment in workplace kumno ikun je itu ikong ija hadu ba imna ba mi syakmat ke kato kalong ba kadon ka ani kikin thay Henry le sengala ba ka an ka senjor Nimdan kata kaan kabangi sumpu ba ninsushnan tinge yang lagi ladan mimi nimlet bagi mi syakmal ladan kum kono kejisaan ben ni kejisaan keluar
De na kata union hatu mentala apply pilih kisah ke union kelaya inti kajing dawa kajing lek submit ke pemerintah support government na ko wek sarkar syak wai bakal lihat nicu ya bagi lek submit KA kajing dawa bakam tam kata kong santam ya kan union kajungi kalomba ni dawa ya ka separate welfare board na ka benta ki domestic workers nama ni suatu kajing sosial kajungi habagi dan ka welfare board hantu ila ka top ya social protection ya kiski be kinyada yang ni kilo kami bengindan kano kapor banginyo awan syok kano kapor banginyo awan ilek bat kum bayo alam ko hok jong kiwe pati trai awat kiwe kita trai la kajong kakam kita ndak kajong kakam ra ni haba ilek kibami kidon ko office kare kaca katre jogi re kaca katre jogi kidon masjid workers union ka yin jogi priya pada kaca katre jogi ni burong ni pendak ho ikakam de kule support shop ngan penkot maso ba uto ni nyatai lang ya ke imlang salah da bangi ai kaju ko hok kaju kalat kaju ko burong kule support balai shop ni ki khat jang social long ba kunju omde ta hapo iskas hills Henry Jima Jadu Bangila Mali berpesu tu yang kibrio syafang joko union. Ya, kipat don Henry ni dan nang di keleng social long mang ni dan apa mau lain ni dan apa madan titing ni dan apa mau peren kutahi. Baca part-time mas kita part-time full time kadai use pak sisi. Ya, ngapan pa mani kaji sempurna pakai don kitrai kibala ai ya kinong tere ya kinong bela ya kata kador kabangipan Henry ke union kan hapan pen ngin hapan pen le senila man ai yang dak media nang ba kintip salongsar ba na ka union hin ngila bo ngila fix ya kata dia ba kinu kibala register hapo ke union hidu ba ngila bo ikini kido no dus pak sisi oh kini kan ajar ka ya hak baru ka kangat baru kita baru kita tinggal full time masih senong nrus pak sisi kamu rakan ta kadai working hours dan kamu tang hak tu kesihir hendai ki part time ya senila ban hak sisi kila ban 3,000 kan tamu hak sisi de kani kan kalau ba ki badang yo apa kin letri kan ta 1,000 kan ta kamu kin habel lai hajar si banai hak sisi kan tamu de kini ki batri full time pada kamu nrus pak sisi minus no ya kisi sandi ki basudi ya kilip en mo ngidang ya keran hak shisha ngiladang ki wage kan re mentang ngidang dong kaji ya keran hak bangi hablu ya ke isi mo joko union hak bangi ngin kitiu hak ko normal last ngi kitiu ya kador jong kini ki ba shong hayen kalong sam bat prahajar ki dan namar bele include bakaras bakal once a week kali ya ki mo war kisah untuk mengenasan dia kumtahi sang riwajar Henry, ya kaba mentah ni kelam pada yang kerana fix kadar jumpi. Nama ni hapan wajib tiap yang kini kilif enru ni register apa union. Dan kemudian ni hapan yang kedua nama kikam tunai kini kilif en bikin wajib apa register apa union. Dan kadang kami ni bagi hapan lagi banguat penyak iki kumno kajing siok. Bat kumno kajing long kajing kini nama kidon kilif en kibawan ru kiba itu lesi kiba hayin kiba semua. Kiwan kiban yakut yakiba kilong bahayang bahasam kibu sekolah yaki kipelik sekolah kipenang pesta dan nalo bagi penang pesta yaki ki ai kapai sekolah kin ai sakapai nong tekamut kalalong keke gajing kita ngi haperkat nak pendaki employers ru namar haba ngi long independent haba ngi arab yaki ki arab ngi hakwe hakano no ka benta gajing ha parahimani benta kini ki full time haba ngi tre kemut kidon ki members ki ba ni syaot ha kitrai bat kidon hidup ki faithful hindai nak benta kini ki part time tak babun ni yo abai namar beli season on part time ladang yo ngin pep la syairu ngi ko ko mentah la ne ngi le ko bo pada day after that no de nak benta ki full time season on bala tu tengi la tu mana komen nama beli kat kum jumpi sentu jungi le se kani kajing ya kaliti jungi ni le bat pensyai nak ko ko Hakajing shisha shwa ya ka lockdown la kumbasan hajar ni lockdown ki bala register hapo ko minam Henry hadin jom ko lockdown ki don ki members ki bala klat ki don ki members ki bala le bani passion la ni bat ki don ki members ki sim lawan ya slo shu nama ki situ ki don pas tu bakra ki om kajing wan jumi hapo ko union kayo ayu te kadon kam ini bengin hapresh to balik pesu tu bakajing don jom ki hapo ko union kadai ka kadang bengin itu kadai kajing yo kajing tiada yaki kadai kajing sinan ke jom yaki te ni pila satu isi sin ba orang di domestic workers
Kumang la orang sedang benda ni duna hak jinan jista. Kamu ketika bos untuk haki ni hak ya cia. Nak kata babun sin ni jubu ia kini ki cluster meeting ni jubu kau awareness buat ada makan hasil silong ru. Mana kepon ni juga iban awareness, mana kepon pengilah bentuk suatu. Ringa limba kajing pentip ya kira basno bagi ben aika ya kajing professional bakin wan inong bela kino ki babela kinwan ba ni nak kalian pingin nilai kan insya. Dah ada kat mentah ni dang hak kajing ya ini. Dan next new last year ni dang tang kumba haja pula. Ki members Henry mentah ni so kat ni kat tu benai pengilayat pengilan awareness baling ba kajing aware juri ki macan ki marpa kitu ki badan ru ki lalai ban aware kala apa yang dah haja sanspa ikmi ti Indonesia khaman baling ba kan ni media bahwa mapi ki nombe ki kan kai ki batre ni prep wancha khamat pi register ya dia nak kata kadang ni cubu ya ka jika pa na government balik ba kan ai ka compulsory registration kenang bangi sutu ba kum kan ni ke union ru ni so bangi lum lang ni no prep hapok syatri jo ke union ke juni wa ba mishwa ni nak judai kasian ka bani ko bangi nilai ya kan do hak ko bangi dang koi khat praspa ni kentiu hajar ni yo bangi kan do ya isi yang bodong juga nak sama mo tengi la yo ka tunjuk ko kio ni hak ko usniam hajar bangi kentiu ya ka dor hajar syaka aja sanspa ni la le ban pensuang ni la le ban go ki appointment Henry kajing sengap jong government ka pelong baka union ka bansi ka action ka kenti hi dala dia ni la res bagila pemi yang minimum wage ka how to snap hagani kasmi international domestic workers di bangi peni bangi kenti ni ka do pun ka patka wage ka te nak ka aja sanspa menta usna minang ya kenti bangila adoption ka meeting bangin pinkio na kata kalai haja tinggal ada rasa di grup dah kabar milih orang kita try ni mentau senang di lamut dengan niat kalai hajar Henry kita try kita semua kelam kanan macam pilih ki ai bagi India yo hidup berjumpa yang mengisung tu tak pun kesesiam jumpa pun ni tepi dan mila soboran ni kita try kita bala ai ni kata bat nak kementai kita pun kita kelam pat yo ni hapan se ni hapan ni yang lese ke media tingkat bahawa wage ka bagi no kino kimamba kita bala register hak ko union kila berat to wage ka tangkin membagi para register pokoknya nila akan ayah ke wage card begini pakini kita mo part time kata full time kata kasih kalau saya kan ompak penapa iba untuk nila yo cinta sama ni kata-kata kan babun hiki bajai kita ki member ki badan syabah lese jonga semua Henry kum kasih peding ijuni syahmat dengan keren ni nama boleh wala ini makan ai bala register Henry ide idong masjid workers kajing klik kajing pangmensin joni kadang de nak kadang ni cubo yang kajing kan nak ko syakapor ba to wan syakop kan union wan syahmat ba register ya lagi nama la ni don kino kicin halo do ka kampal lama ni ru ide kiwe kita masjid workers habang idon kono ni keluar dengan tiap para members Pat kijuran kiki seladani suntuk ni mela ban hande mani ki membas lengkap pakai jenyarak jokista nyimban sir ni hab ya nang pat ka polis. Pat ya ma. Kamne. Wa ya ma. Sorry ya kama. Ese lagi suntuk ba company ni ni de kiwe ki ban tre hindrai la da suntuk ba dak idon kun kita ki keluar ki kontak hapok ki office ki staff lese ki staff la tip saya katama. La dak idon ki eru ki staff lese ki lala ban kontak ni ki union members bengine ya lah. Hendak nak bertanya-tanya tentang siapa dia cinta dia lah. Orang boleh mengihang ni apa? Kalian kasih silong deh. Ni deh kiba, kiba pun hi kemudian nimi nanya lah dia balik teri nyawan kasih lah dia. But mostly haba kiba nong kiwan ru kepun sin ki kena samla mentah haba kiwan kipule kisim atat dia ada cinta dia mo. Kibelar kipule tak. But haba kile puntai kijuan. Sidana farolok lain mo samut kiano kia sawai. Dan kita tu kilalong baik kadai kemuan kejauh mo. Tengi dia ki orang bagi popular lese kila orang ba ni wan ni kita ikut kam tam yang tidak jupule orang kila ada lese kila ada kai ki wan la ka jong kam de ka ba kalau ba kaji kesuku juni ba kino ki brio ki besuku ba ni kane ka kam ka bangi suku yang kaya ka sem ni hab em hang ni nim dan la da ko wei ni khacha kama ki no register ya la dia ko ni komba ona kino wei ma social protection kaji shnan ba kaji ada ki nom tre kami kemudian aji ada bajinya
Yaitu kita terai yang kinong semar, kinong syat, kinong nyading, kita saja berkiwai. Kani kalau kau badan kamu, kenapa bakal antrai? Haka jisnya kehok berkabur. Kita tu kani kita jangka social protection. Kajisi orang itu lop kabah. Kinong terai kita menjual katulop kababiang, berkabah kakum kakam kabitrai. Kajisnya yang cakatrai, kajikatrai jangki kita menong kabisnya, berkabah lagi kinu kejima kejinsa. Kajisma apa masuk. Kidai menjual alat beli semar di hospital, dikit jaga semar haba kiyopang. Kila jingra, kidai menjual kila jingra kapor bagi Ahmed lali pulku. Kidai menjual jingra kalian kabai bang teman, haba kena syukur beli. Kajinya dah anak kajing syareben. Kidai menjual jingra dah anak kajing syareben, jisha ishtam, ne jisha shingkam. Social protection dari kala jingra dah hindam teriyin, kalong kabadan kam. Banten kena hiyo hok kajisngan kaburong kajim kajing terai bejongki bakanya rap yuki bakin imbaha babandari kajing teli bakajisngan akim nang salang hi barokowe. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our right, our future.